añetete ñomoguetápe así mba'eichajoite vaina che'angirupérã ave Jesucristo ñe'ẽngue he'ípe San Mateo 11:28 peju que che rendápe opa peẽ penekane'õva ha pemba'apopohýva che pomombytu'úta ñandejápe ala promete ñande ha'eñoite la ikatúme ñande la descanso la pytu'u añetetéva che'angirũ mba'e la importante la japytu'u porã pe ndajapytu'u porã upíko ñande ñañeñandu ñandepire vai pe ñaneko'ẽve pyhareve ñanetisýrypa ñandesayparei pe upéi alguna gente aeko rinite aeko alergia a veces pyharekue ndajakepo'ãi ñanetipa'ãmba jaje resfria ha umi ojapovai ñanderehe ha nde ñañeha'ãrã jahekápe pytu'u añetete ñandepyjaguereko cada uno cada día 24 horas, de los cuales 7 a 8 horas ñicoteĩ japytu'úpe pyharekue. Ha cuanto más temprano japytu'u, mejor. Ha japytu'u porã hag̃ua, ñande iporã ñasenaveguive, ñasena a las 4 horas antes de que jaha tupáve. Ha nahi'ãi la ñamaña la noticia kuéra ha mba'e ndehacha noticiero jajacha mba'e vaieta ha upéi jaha jake porãse. La mejor cosa que estoy ejapo, jajepy'amongetávi ñandejára jehovasa jahupytyakue upe árape, leé peteĩ pensamiento bíblico ha ñañemoĩ ñandejarapope ha upépe japytu'u porãta. Eikuaa mba'épa he'i el salmista, Salmos capítulo 4, versículo 8. David he'i péicha. Py'aguapýpe añenoake. Nde upépe chepy'a remombytu'úi. La ndepy'a ndovytu'úi ondivatyme apytu'u la napytu'úni ne corazón. Así que ñandejañoite ikatu hupytykái ndepiápe mba'e che'angirũ. Entonces durante el día ñande ñañeha'ãrã jaiko pe ñandejára ipotahaichaite ñamba'apo 8 horas nde japytu'u 8 horas ha jahekojy 8 horas libre ha aparte ñandejára oipota un día en la semana japytu'u oĩ opytu'úva sábado jave oĩ opytu'úva viernes oĩ opytu'úva domingo más la día verdadero japytu'u ñandejára hojárakue pe ñemoguetamieta motomí'ãg̃a pero ko'ag̃aite iporã ñañehã japytu'u porã por lo menos epyharekue ikatuag̃uaicha ñaneko'ẽ porã ñandepyahu asy ikatuag̃uaicha ñane rembiapo japo avie jejapo kyre'ỹ pópe ñandejára che'angirũta nemoirũ ko árape ha terehasaporãite.